Zadatak naše znanstvene speleološke skupine toga dana bila je jama Dobra u Vrilu iznad izvora Ričine. Uz škrtu svjetlo speleoloških svjetiljki i ručnih baterijskih lampi oprezno smo se spuštali u grotlo osluškujući zvukove podzemlja i glasanje šišmiša. Ljudi od struke sa istim žarom su, bez obzira na životnu dob, prionuli svom zadatku. Ove godine imamo posebno sekciju, ajmo reći, sekciju unutar znanstvenog tima za ribe, posebnu sekciju za šišmiše i ovdje nam je akademik Gordan Karaman, znači akademik Bosansko-hercegovačke i Crnogorske akademije, koji se bavi amfipodima, vrkušcima koji žive u vodi. Ja se trenutno šišmišima bavim i ima nekoliko kolonija velikih o kojima treba voditi računa i koje su važne za dalji monitoring. A inače što se pronalazaka tiče, još su razne vrste na determinaciji, odnosno razni taksoni na determinaciji, tako da vidjet ćemo svakako da ima novih vrsta. Istraživanja ovakve vrste puno znače i duvanjskim speleolozima, a i lokalnoj zajednici koja se, ako ničim drugim, može pohvaliti više nego bogatim kraškim fenomenima. Drago nam je što nam dođu ljudi sa strane, vidiš, to je pravi mali međunarodni speleo kamp, tu su nam ljudi iz Crne Gore, tu su nam ljudi iz Slovenije, tu su nam ljudi iz Hrvatske, bilo su nam prošli godina ljudi iz Australije, iz Poljske, tako da stvarno tu puno ljudi dođe, iz puno speleoloških društava. Istraženo je 12 jama, pronađeno puno toga zanimljivoga, među ostalim i jedna vrsta ribe za koju se nije znalo da postoji u Buškom jezeru. Kako se speleološka, speleoronilačka i znanstvena istraživanja na ovim lokalitetima odvijaju već punih 5 godina, najavljeno je i izdavanje publikacije koja bi obuhvatila sve dosadašnje ekspedicije i nalaze u bogatom podzemlju Duvanjskog kraja.